Marhaba menjima unajima pija wa Heiser Society ntsima panga medema katianga rjunda o haruma darasa wazima Maulana Al-Kadhi fundi Mahmud Abdullahi katianu na ushukura zembao za matangazo ika usufanya hazi wazima dasinizo hula Komore mfo Komore actualite ASMC ambeni habari za ntsima panga bangazo la Komor nana radio kokoto wazima na udua za mvuni journal zonse zembao za matangazo ika urishirikiana nizo haruma hazi nzima abungara dunge darasa wazima na Maulana Al-Kadhi. Ofu tsengela mbavi. Ufikiri ndio ati habari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قسنا سورة محمد السورة هانا مجزنا ميلي يهamba سورة محمد يهamba سورة القتال. سورة محمد سورة ومبانا na izode zabenuha waharemwe surawoi surawoi inu mengoni mwa Qur'ani ya Madina okabala rambo kande Qur'ani ya nyisi ya mabaki ya maili Qur'anun makkiyo wa Qur'anun madaniyo. Ze sura razio na hosen hune zinji hata jerosi libanu uwinji za Maka. Amma leo garundo ka suratu Muhammad inu mengoni mwa Qur'ani ya Madina ne sura woi ngina aya mengo miraru na 8. Rabuka na yahamba suratu Muhammad yahamba suratul Qital na yembana ndi yabenu hanro boharumwe sura haukana ya unsur yabenu hanro harumwe sura dukaya guparowanu wende harumambana zahao ne makafiri deshe jihad abungu yabwe sura handisa haubenua ya hakika ya he makafiri ye makafiri wanu hendeni hajaha benua wa ukweli wa huwa amini Mwenyezi Mungu habenua ya hakika ya he makafiri hana mna ya ushangaza na uadabisha ili wanrowa rejedi ngoni
wako harumwe toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya shangaza hadhi ya zau adabisha haudha ime sura wajau hauvumiza wala wandikao ndo amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Havumizo amini Mwenyezi Mungu ne marejea hao kema kafire marejea hao ndo mroni kwa jaraje ngoni wa amini kawendelea hena mnainu ya bwe marejea hao mboni insha Allah ngungu jorjeilere ke bazima nao. Baada ya binwa utukufu wa huwa wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimitena hauwenu wa ukaya Mwenyezi Mungu ae ya adui wa hema kafiri. Hajibinu wa ukaya ya adui wa hema kafiri yeti mwanzani wao hata haukawa dungu enzi ya peo. Ama haribenu la rumusura inutse na ukaya yende avuka wa huwa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yende wali wa hao ujua nusuru maudu siku ya kiyama. Amungu yabo ekabdu angalie sura wa sura ikao hahadili kodo. Hahadili kodo Mwenyezi Mungu hahadili kodo ya haye na wala wandu ikao ngo maadui ya hedini ya hahe. Ya munga ruhunda ukara gudo madoni he sura hahadini kodo hamade hadir juzi wanabaha. Mwenyezi Mungu anambia ukaya alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum wala wanrikao wahanao uzima wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kijaka za mubahi ukabwatwa abudia Mwenyezi Mungu zizia sha wasaddu an sabilillah wabalilia wanadamu tena watinjie watidunge yedini ya Mwenyezi Mungu ikao haumbwezi umbe hasibabu ndiyo Mwenyezi Mungu habili ukaya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu kajaumba majini na wanadamu handongozi inji icho ndo kawa jawaabudia Mwenyezi Mungu. Haina rongo husu ibada na ifanyula Mwenyezi Mungu. Ekabu wanadamu na nyibo majini au kawaida zumbe zili zibiavu harumwe zumbe Mwenyezi Mungu zumba zonsi pia zotwa badi mwanadamu na jini wahanza urume akili yaku na falsafa ya ukaya banu hizo waanza ndo za kairi shaizo Mwenyezi Mungu yanza ngo afufulie ange karutu fani kifasiri ndio kifasiri ndio na haina romwe husaibada lazima ifanywe la Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abia mtume radio kakol inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isalaha yangu na ibada yangu yote pia numkono mohangu nomfo hangu hizo pia ndizo manzani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wode Mwenyezi Mungu yabo mbate hesi ukaya Mungu ujoka ushenda to Mungu hunu raho wakati wa hewe jaja nade kahajile ukayo to Mungu hunu yabo harige plus ya Mwenyezi Mungu abo esare de hakafiri esare de mushrik ekamujo ka ushenda fanyerongo yatoe mara da duniani he namna fikiriu yabo wanda wanuramba ao mamushirikina nwandu wao emarejea hao wajuka mkuneza humra jahannam.
Mungu yao haina haja yote pia na ritahe na Mwenyezi Mungu hoka yodini ritirie hilo ekati Mwenyezi Mungu amunga Mwenyezi Mungu anamyokaya alladhina kafaru wasaddu an sabilillah kijatosha ukafiri wa kwa sababu Mwenyezi Mungu shawarudi wabalilio wanguka watindunge njia ya hendo harume dini ya Mwenyezi Mungu basi Mungu anamyokaya zile wazaya na wandu wao adalla a'malahum hawapotezizia zehazi kao doa zifanya duniani hawamenyelia wa muamala wa hawa wakano duniani hawarende ukaoa ndutihiru hasibabu dazinwarenda hasibabu dazinwarenda ujo ushoka fulani haudwawa yabo haudwawa sabari hindi kadisa ulwa bure aungondu wanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaamali zao zinjia shonga zikaunjia shonga hasibabu ndeze akili za hao wazurumia nai watuhar metwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anambia walladhina amanu wa amilus salihat وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يا باباها غاريوناوي kinyume ya wala wahandani wala warwarieni paka ya Mwenyezi Mungu washatiho wawendao bahanu wambo والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وليكاو وآميني Mwenyezi Mungu ifasiruka wa amini Mwenyezi Mungu tindele shahada bahi sha wadungu ye sharia sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ujuma ufanya amali njema fasi amali njema dazila Mwenyezi Mungu yaanzao warati hizo Mwenyezi Mungu yatukaonizo wa amanu bima nuzila ala Muhammad wasadikisha tena hakweli ila Qur'ani kao iribeshea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa aminukaya izode za kweli zala wana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao katika shaka wa amini uke Qur'aninu ila wana na Mwenyezi Mungu hauka ya bongo wanu ngo harmo jihadi haukao wenji wahema Quraishi kwa jaaminu ke Qur'aninu mtume Muhammad ahirenge na Mwenyezi Mungu sha wa ambao kahefasa ya Muhammad atukati hatu gawashini hazaki waba ukabale Qur'ani ino tume Muhammad woi hakaisoma na mfazu mamrum bimaana webri alarum abalabaiza habari za mitume watende hale hajakati kaumla kinia hata haifadhi na mna ajabu risomini yabo wawaru washiniha aunge yabo maada memarango ya kama hivi gaba amba ukale Qur'ani watu gaba inu halenge na wangu na wala waaminu ukaya inila wana na Mwenyezi Mungu wangu wao ngo haruma ijihadi mkuu kabisa na bole tengwele jinji doa kahamba inu mtume hatungu hawa hairenge na wangu aunge Mwenyezi Mungu anamyoka wangu waaminu kaya ye Qur'ani inu yabeshwa Muhammad ila wana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na izonde za kweli ikao katina shaka basi Mungu wafuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mualikubamu
jabukoba na wala watuloro mamro jahannama wani kwa babu lalingana nao wani kwa babu lalingana nao. Basi Mungu hapo leba mwika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halinika wanu wa amini Mwenyezi Mungu kaffara anhum sayiatihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dukaya hawazimia zila wafanya holi hodezeni zilambi wafanya duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vahi hawasamihi hawabanguliazo kana watubisa kana waredanai wa haramu mro jahannama hasibabu de makosa wayafanya duniani kablia zinu zijawa wasili Qur'aninu. Haizo Mwenyezi Mungu anambia eziliwazahe nuamruwamu wa aslaha balahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawalekezi zia ya maisha ya hao ya duniani na ne maisha ya hao ya maudu siku ya kiyama. Yo dele babu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halifuhu wanwamrika wa amini Mwenyezi Mungu. Rambo ndo wano karma jihadi haukana randa ba gasibanu shatira hunukomoro na rabe fano ndo ndo ulaya ikao gwaeshiu wazima na uriko wa Islamu ngomo hazini ndao nao ngwapi hao msana shawala watu wa Islamu warenga unabula ngwalao na hunwa na ufanya za habari zao harumu mchana Ramadhani. Waislamu kwa tuhula kwa tuhunwa ibada kwa tuzanza wallahi wajo zanza shango harumu toaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngo harumu toaya Mwenyezi Mungu ka umwizi unu hari amrisha ritsilemo mchana basi machuzo ya Mwenyezi Mungu yajo kauchuza wa ili wanualao na unapo mtana watu harumwetu haya Mwenyezi Mungu marejea ndo harumu mro jahannam sijao gewa ndo wanaunzuroho watu ula watu huna haukangwa ya Mwenyezi Mungu machuzo ya hao na Mwenyezi Mungu ujua chembebo insha Allah. Mfano huo kadio ure ndo hatu ndilio hono au kasoti pia garaba ukasi wa Islamu neni hapa mbali shetani katsurare muona shangu joda na banda hadi hadzo kafiru hae shangu banda ondani yefanya baiza haja za hae amma wanu wasipofanya hizo haja honsiani gebalo wa Islamu kafutabiha eko jojo nzera hain walwayo na wayo ne bao wajohanza sha wa amini ihadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam aramyukaya ad-dunya sijinul mu'min. Dunia inde pirizo ya mtu Muislamu na mrulo pirizo yakadona raha wa jannatul kafir amma inde mbebo ya hoto amini Mwenyezi Mungu amgenizo mfano huo lazima ureme wa mikao waondaona wa mikao watsinda asawar mwedini ikao waonongo ne nafasi wajinika nafasi ya ufanyano gozinji ikao wanukasinizo amungwe wanuambe ikao wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa aminu ke Qur'aninu mtume arambia arisomia oyo ila wana Mwenyezi Mungu na yone yako eli bahi Mwenyezi Mungu zilibazahe nwanduwanu kaffara anhum sayiatihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mujowasanihi ima dhambi wayafanya kabla ya abantu
kana watia mroni hasibabu le makosa yao wa aslaha balahum harangia hadi yokaya gujwalekezie maisha hao ya duniani na neema udu usikia kiyama joki mrambe uka ebano mingemena maisha hindi wakati kaunti na magari sina majumba sina kadha na umtihani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanyisha mwanadamu Muislamu ya kulauze imani ha shaa yekana yao hotoshe hao na ila babe Mwenyezi Mungu yahunika akawati utajiri mhuramu wa utajiri mu au kama ni raha ya muoni emba mugwe ko bojo ila magharibi wa aminu kaila ya halali wa aminu kaila ya Mwenyezi Mungu ya riziki yao kama na maisha bora ranu waweza hajurana hapo ikawe zije kwa tingo hiba wazihibao na urangali uhura na ubunga wangu ya bunga rohindo kasula hero akamtumara miuka kullu lahmi nabata ala suhti fannahu auladi haini nyama yenjeza harumezi ungo zamana damu ambayo ndio haramu basi mra jahannama ndo kaire ule nyama yenza ulisukia kia aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanambiukaya dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amthalahum yemana yazinu Mwenyezi Mungu kadhalika zinu Mwenyezi Mungu yafanya holiho do hangamiza ye makafiri holiho do hokoa wamekawa amini Mwenyezi Mungu yesibabu ya zinu dukaya alladhina kafaru walaikao wa kufuru Mwenyezi Mungu emana watu lo harmale balinu dukaya ittaba'u al-batila wadungu yazamabo wadungu shaitani wa mtoi amwe madama wadungu shaitani wa mtoi yawe marjia hao ndo harama wa mro wa jahannam je maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahokoa wanua amini wako harma masterehe beboni hindi maana zindukaya wa anna alladhina amanu duka walaika wa amini Mwenyezi Mungu ittaba'u al-haqqa wadungu yeza kweli node imani min rabbihim yalawana nimfumi wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila mbe abakadwangalia emabeta yanunga umaili ngabo wafanya njema ngabo wafanyana ewa rongo juli wasawa ho adilifu Mwenyezi Mungu kanoli wasawa hata yekaudhi maadilifu duniani ulone haki na usine haki kajaba kanganyi sawa we gawe na haki we kusine haki ndio mafundoni ambe oadilifu Mwenyezi Mungu dukaya yarenda nai kwa nauli wa sawa augede manara unazimukaya wafanyaze jema beboni wafanyaze mbi wajuka harmo mroa wa jahannam amge wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim imanawanu waliwazema dukaya wadungwe kweli yala wanana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yonde imani kadhalika lihalinu yadribu Allahu lin-nasi amthalahum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uremio wanadamu emifano ya hao ili haina beatimabo
wajue asinga sindahu wajue mahalani walio wafanye uzenjema wajue mahalani wakayao wafanye uzembeo wajijue mahalani wakayao vano maudi siku ya kiyama wazi wahamu haini mwanadamu haini mzimu harumasi uso jujitule jujimaya hewae au kama unameloka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba so jisomia izoare ndo harmo dunia jisomia izoahamba izoare ndo harmo dunia bali yao utoe lazima uende ba haina mzimu harumasi ndio somo bwana bado haina mzimu harumasi ngena shodingoni mwa hewano ngazansozi habari za haya izo ya zambe weuni nizazifanya weuni nizazamba hijani nizazifanya hijani hata shilashiwara mukana shishiwara yutsanza bakimrazi juwe ashatode hansuka haina wakati mdo waili abo Mwenyezi Mungu warabo ngumuno haina wakati mdo wararu Mwenyezi Mungu wani haina wakati mdo wani Mwenyezi Mungu watsa au ngeso de hansuka muradi bano haina idadirjo kama Mwenyezi Mungu bano mdatujopwa mwa bazanziwa na wengo josoma areka wazareka kujanza joki ndambuka mitsina henda shioni msijuju wa rohezo kayo nsipia bama zo katinja bilo kasoma msiju soma ngojo soma baba ngojo soma tawashio hata ngojo someza hao baudu sokia makawati ndio ujosoniwa haina mkujisomeza hao sibahi urukuma lukazana ngozi rukweli sizifanya sizamba bomzegebo lazima nenda hu ilazima nenda hu wamroni ngojonye sababu ushapka na unyesa ateke kwa beho wanzo wenu ngojochi kwa wanzo wenu abunge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narjailere kama ngori mwandu ikawa ngojoji bundo emadishia tu yake mema sio kama gala za kiyama wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam wala semanga bin maalisha ntoka uste kama masuala na samba ukingavianzia alavani auzisaukana abo wao ndo akahuja wimbika uhabaiziwa neledahula manyahili la mzaze na mzaze wakanamba ndio hao wabahiza mwanamzima modahoni iliende ya wataishie hende kawatu fikiri hata mbandongo ituka yonzi yabo ngemanda muhindi Misheni saudara jamani hari wanwa Desemba daho ya hao waihuzu wabaiza mzimu harumao ilende ya wafikiri shabo ya henda asuba kishaba yetu ngusolana huna kasifikiri mbamo so konsipi hao namna hii yabo rifanye yabo alisema ndio wazi mambo yanga alisema ndio wazi wana bado mbuka abo wamra dunia witi na ikai muislamu almuslimuna ala shurutihim waislamu wohenda hizo adiana ehika wamala ni yahenda kajanji ya ndani ya kanzi shangu fanamba hazi lazima rede bala Mwenyezi Mungu babu haregeto amaya hawonsi pia haroha ya rede bala Mwenyezi Mungu yafikirwa nanyi demba hindu yo hawonsi pia no warenge wahuzu wamsahilishe ende yajia wangalie angwe ikaitso kaba nguko bana ina mbuno manga katufanya haja katola mabeza wenji walo yekawa ndio tamani warejebu zuko eli sinza angwe ke hali haiti kati hali hiyo shangana nafasi na joka ya weka hao badingo ya weyo khiana hawadhulumu na yengu juwadi benzo kiyama
usikulu mziro kabisa 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 au kama mahakama ya kiyama kana kaunda ardhi ambuka tiwanike ardhi tibadilila na kana sha ya bonde swala ya hai dezetumu za hai dezo sadaka za hai denije maji ukangenizo ikangenizo ikamfano ajatu kaunga bado zingamani hakuna msina swala wala msina zaka wala msina tumu wala msina heji shate na pesa ni hunrao ngamsula mbamaji ya mzungutsino nerjerione ngwako jo zingamanyiha bai kwa uzingamanyiha kwa uzingamanyiha haukawe madhambi hao ngajura ngautulo tsingoni bwemwita hasana wendo harumro jahannama wawa kukendewa ha tume sallallahu alaihi wa alihi wasallama habiye masahaba hukaya ataduruna mani al-muflis inga mjuao yemro ya faiti masahaba mjibwa ukaa na amhena mnaoelewa wameyafaiti warumasi demrika wa hakana nde zilawa hakana mapesa ya mlawa hakana arudhi hazihuzu kasina baheno wambashe wotsironi kusudiao ye muflis yemru yafaito harumuma wangu de ujoja maruza kiyama hajana sala hajana zaka hajana tubu hajana heji hajana sadaka bimaana lazilanu mikao wenza baraka mwafanya uendebe boni shaha jawarumwa dunia ngukashe wanukwela kausali hakaufunga hakautoa zaka shaha dhulumu fulani hadharau fulani hanuhu fulani harenge hakia fulani hawa fulani idhan zila swala za hai neze hechi za hai neze sadaka za hai ngajoro ngwaziribwe malene yao baseke uri hokane malene ya zenje mazahezi isa nema lene kaja isa basi wala wale madhambi yao ngajororengwa ije tule mvulana wala utsingoni hata ya zorove ndo harumwa jahannama wa wale wenza mbebona wodo adili kwa Mwenyezi Mungu angwe yabo wemrikao wanduza warenge mashunga ya hanyonyo sipie kongo kubaluka kweli ya hanyonyo sipie shawantu kawo ndo ujoshira kufanemba maswa uwahubi ngozojanga nawe che ngela jatsakude shaima rejea hao ndo mrajana shamu Mwenyezi Mungu namhaulie Mwenyezi Mungu namhaulie urejea dingoni babu tsinzani ni hotoma wallahu a'lam wanufundie mwade shanga usiwala saya bofungo himdu yamba kana ladhimu ya tole wandwe zaka alafa tole wandwe zaka pia yeye kajaji tole nguju upara mtu ya mtole namna yanzi hawa zaka ngebidi mrani tolera na ibada ngebidi kufanya horangu esa ila ukifanya wana Wajua hamadi abada ya haji ukabada ya haji ngalifanya wana kuja lazimu ujori ndiyo ifanya namna lazimu kaukane mali ngebidi ujeshelera ngosela tushilo wasaya ukabana haji wondo uhaji ya mdo abo ngebidi zaka utoe ahorangu sela utolewa na wato bakisha shelika kaja tosha wa tolewa na tunasali Ser tuefatia sha ekipo la kantingo waroleo na tuefatia ya hao Mwenyezi Mungu awape ushinzi bofundi ha waru Maroc dauna Mali abuna ni kufatia hajabo ekipo hiyo ishinde usiku leo kawe machingo satanza masifu na kufatia haja Bismillahir Rahmanir Rahim sayyidil awwalin la ilaha illa Muhammad mustafa al-Fatiha lil alamin amina ofla dimu isompele Mwenyezi Mungu anike ushinzi آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة تبلغنا المطالب والمقاصد وتكفينا ببركاتها شر كل عدو وحاسد اللهم صل على محمد وسلم صلاة تبلغنا المطالب والمقاصد وتكفينا ببركاتها شر كل عدو وحاسد وصل على محمد وسلم صلاة تبلغنا المطالب والمقاصد وتكفينا ببركاتها شر كل عدو وحاسد اللهم صل على محمد وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وسلم صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد، تكفينا ببركاتها شر كل عدو وحاسد يا الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. شكرا ونوبوشينز ان شاء الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة واغفر لكل حربا واصبر لنا الأموات للآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والأهل والإخوان والسائر بالله وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين رب أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أهوال كل سوء صلى وسلم ربي عليه أهل الحبيب وآله وصحبه ولا تخصص صحبه والحمد لله بالبدر والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأولين إلى نبينا محمد المصطفى الفاتح لنا بالوادي. ربنا ارفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب اغفر لنا واغفر لنا ربنا بارك لنا في ديننا ما الكتب الهدى والنفر واغفر وفقنا ووفق لنا وارتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلال لنا وإلا أتبعه لنا نعطى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شر وأتب عن الرضا بالتأمر واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلما واغفر أنت أخلف السفر وصلاة الله كما شر الصلاة نبينا الدين هذا والوفاء في القرآن فيه الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الرسول. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن وسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه الحمد لله. Marhaba menji maonaji mapija wa he 7/7 nsini mwapanga mediari dungwe darasa la dini wazima na fundi watu Maulana Al-Qadhi fundi Mahamud Abdillahi arimo msiri wa juma wa nsini mwapanga ideri bushirie ulemengu kamili kawo dunge paji ya he 7/7 ranzi harimo mji mtukufu wa nsini mwapanga mji huu garwa bushire utsumu njema ya khairi na burda na wabishila marhaba menji hojimlifo hao nsipe haini islamu kawo astahamilia iliha unjia haruma zimbawa za matangazo ikawo waudunga darasa wazima na Maulana Al-Qadhi fundi Mahamud Abdillahi abonge haushukuria zimbawa za matangazo ikawo risharikiana nizo haruma hazinzima ula Comoremfo Comore Actualite ASMC ya Mbeni habari za nsini mwapanga
Radio Cocotte Bangazo la Comore watina udua za 5/5 Fumbuni Media watina udua za wajao Mvuni Journal hoji mlifuze mbao za matangazo hizo rishirikiana nizo haruma hazinzima hiliru wabushire heri nruvu hena mna wakuringe mapija ya Heser Surset wa ya shainshe ni mbabanukao ndilo wajibu na mbabanukana o mashababi ne majeni no wazazi watukufu nana no wanasho hatu watukufu ngona mfunguo wazima kaundu wa junda au harumensi ya Marseille wansini mapanga de majeni nana ni makadri wansini mapanga ne mashababi wansini mapanga wa jundo Marseille ngwaruma mwa futru nzima usiku wa leo abonge haumparani heni mrika wo msini mapanga ujundo karibu na Marseille mna mji karibu na Marseille ujundo Marseille uyo kakajajue taarifa ino abonge mashababi ne majeni ne makadri wansini mapanga wa jundo Marseille ngwaonana usiku wa leo haruma futru nzima yani ngwaruma mfunguo mzima usiku wa leo baada salatil maghrib abonge garwa bushiro heri ndovu na baraka ndovu ndongo hamade zinu zidodumu inshallah eka mgabenzi wajau na ubushuria hani mwana msini mapanga ulo haruma tabu obonze Mwenyezi Mungu amfungulie zeheri hani mwana msini mapanga ulo haruma tabu au sukirtasi Mwenyezi Mungu amfungulie zeheri azihunde hani yafanya msafara ulonzia ni Mwenyezi Mungu yambushure njema ndovu inshallah eka mgabenzi na urejero ambokana hani mwana msini mapanga recadre Rajen, Rashababi, ujundo harumensi ya Marseille, ulo karibu na Marseille, ulo Marseille mjini, ngwaona na ulo banda salat maharibi haruma futru nzima, yani ama mfunguo mzima, usiku wa leo. Abonge ngar shukuri au ngar besho, marhaba menji, etanrifa inu, neshanshiwa, haini mbabani kao, delo wajibu, shukra. Kwa bazimana babarol, mjumbe habari wa Heser Surset, ranzinsir mapanga mjimu, ze jamaa pia, assalam, marhaba menji.